Usuku lami lokuqala emsebenzini kamasipala ngiyokwenza i-internship ka-12 months. Kahle kahle bisho likhulu kumina because 12 months isikhathi eside ngempela. Ngihlangane nebhosi yakhona maseke ngiyaqala kahle kumsebenzi. Ngisebenza le phezulu ezicongweni estairs kwi-floor ye-17. Okay bafethu ngiyasebenza lana yabo i-view inhle yonke into imnandi and ngamukeleke kahle la e-officeini. Phela mina lento le engizokwenza i-internship yakhona into engangiyifundele. Mase kuthi ematafuleni lethu uboss wakhona ubeke i-name plate ebhala ukuthi boss ethi uyasiqoqozela ukuthi sisebenze kanzima sazi ukuthi so boss nathi ngokwethu one day is one day. Shothi ngiyaqhubeka ke lana ngiyasebenza kumnandi nje ngiyafunda and I am growing. After 12 months sasitshela ukuthi kuzothathwa abantu abayi-few kule internship esikuyona futhi besingene sibaningiki ngasimina kuphela. Sekusele izinsuku ezimbalwa ukuthi internship iphele. Ekhanda lami kuhlangahlangene xubeni ubendle ngicabanga iboss yami ifikile kumina yangitshela ukuthi mangabe usifuna lesikhundla yanginikeza ukhiye wasehotela yangitshela ukuthi ubofika eroom number bani and ugqoka iphenti elibomvu ngoba ngiyawuthanda umbala obomvu. Yaqeda yangishiya lapho yahamba yangitshela ukuthi icontract ke ngiyoyithola lapho kulolo room lelo. Inhliziyo yami ibe stressed ngicabanga ukuthi kodwa Nkosi yami into engizoyithini le sekumele ngilale nemanager ukuze ngithole ipermanent post. Ngiguglisheka amantombazane mhlambe ake akhuluma ngalezi zimo ukuthi mina ngalala nemanager kanjani ngicheck ukuthi bathini, how does it feel, kuba into once off or kuyaqhubeka afterwards or masuthola umsebenzi wakho kuyadlula kanjalo or kwenzakalani. Ngicela ngiyithathile ke decision ngisho ukuthi hayi man angisilo vele virgin abanye abafana ngibapha mahala la ngizothola ipermanent post. Lifike ke ilanga lokuthi kiwe hotela ke bafethu ngigqoke ke iphenti elibomvu njengoba ngangitsheliwe ke ngigqoke iphenti elibomvu no bra obomvu vele sengiyayibuka lapha esibukweni ngithi yonke lento yenzayo yenzela ipermanent post uzofika lapha yana umtshengisa umhlolo into angakaza ayibona angayitholi nasekhaya. Nje you are going to make it uzoyenza lento le uzoyithola le post. Ngicela ukuntshela ngithi jazi ngaphezulu ngithi zaza. Ngifike ke hotela bafethu ngifica lapha yana i-receptionist ngathi yazi ukwenzakalani ivelana ihlalele efonini yayo ingizibe ngathi ayingiboni ngitshela ukuthi angibofika ngesikhathi esukuthi shukuthi yabona ukuthi okay sesifikile isikhathi sentombazane ngicela ukukutshela ukuthi ngahamba njengomuntu onamahloni ngathi thwacu ngibheke eroomini lele nginikezwe isikhiye sakhona. Mengifika ke bafethu lapha yana it's a presidential suite kuhle lapha phakathi yonke into ikhona la ngaphakathi. Ngihlale ke manje sengilinde lo manager phela okamasipala ngihlale ayakunayo inkinga vele nokuhlala abantu abakhulu vele bayalindwa kusiwe nolinda abantu abakhulu. Ayi mangabe kusenjalo kunqonqozeke inokho eminyango ithi room service please. Oh Jesu Maria ma room service kanjani ngoba mina ngicashile kule mkhuba engiyenza la ngizengafana nezaza ngayifihla ngoba ngizoganga la ngicashile yonke le mkhuba. Manje room service what if umuntu ongaziyo lo muntu ozovula la masazi indaba zami. Ayike ngivula umnyango ngempela i-room service i-tray nje elinencwadi lencwadi namaselwe i-sticker ngaphandle incwadi nje book inamaselwe i-sticker kuthiwa page number 56. Hayike ngilivule ngempela page number 56 ku page number 56 kubhaliwe ukuthi mina njengomanager wakho I've decided ukuthi ngishiye icontract yakho lapho sengiyisayinile nawe ungayisayina as a sign ukuthi uyayiaccepta. Angeke ngize ngifike lapha eroomini angisiyindoda enjalelana namantombazane bengizokwelcome nje kahle iyona welcome celebration yakho leyo. Phuza noma thiwa ubuphutshalo ofundayo lapho uyitiki uorder noma ukuphi ukudla ofuna ukuorder like ibill is unlimited. Masuqedile ke masuhamba ngizocela ukuthi uvule idrawer la ka left ungalivuli ungakahambi ulivule mangabe usuhamba. Hayike bafethu ke ngicela ukuntshela ukuthi I was so happy, I was so excited ukuthi i-welcome emnandi kanje kuyabuswa kamasipala Hayike ngijabuleke bafethu ngijabule ngiphuze ubusuku bonke ngijoxuze ngithenaphe nje ubusuku bonke.
Angibonanga ukuthi ngalala nini, kodwa engikwaziyo ukuthi ngavuka ngabo-12 emini ngakusasa. Ngalivula-ke i-drawer, mingithi ngalivula i-drawer kunesitaki semali. Le mali ibhala ukuthi go and get yourself a new weave, uyithengele iy'mpahla ezintsha because ngomsombuluko ngifuna ukubona umuhle utshengisa ukuthi usisi wamasipala mangabe sihamba ama-meeting nawe because uzobe usebenza hand to hand nami. Angifuni ukuhamba nehlazo. Manje-ke bafethu sengimuhle, sengifake iweave entsha, ngithenga iy'mpahla ezintsha. Kubhosi-ke athi ayikhululeka sisi kusakuncane lokubonile because thina sosebenza ama-projects amaningi amakhulu. Angifuni ukuthi ustresseke. Vele it's part and parcel we-team yami ukuthi i-team yami must distress and enjoy impilo ukuze ngiyithole i-fresh. So nje bengisakutshengisa ukuthi yiphi life esizobe siyiphila. Cela ukunitshela ukuthi iy'khathi ey'ningi bese ngiya kuleya presidential suite because ihlezi ikhokhiwe, vele ibhosi yami ihlezi ikhokhelile upfront. Iyayikhokhela ngisho noma unyaka ukuthi ukhona umuntu ozolala khona noma akakho kodwa isuke ikhokheliwe. Ake ngicela ukunitshela libeke ibhosi yami ibithi angilanda ama-friends wami sithrow ama-party omhlaba laphayana. Ngibalanda abangani zidume kube mnandi silale. There was this one thing ebiyenzakala about that place ebi-common. Besilala sivuke ngo-12 after party. Okay, of course bese nawo bonke utshwala obudurayo. Ngiyacabanga ukuthi utshwala obudurayo buyagankazana. Hake bafethu-ke lento yokulala isiyaqhubeka-ke noma sengisendlini yabona. Angisabathanda abafana, ngisana interest emjolweni nje, sengine-interest yokuthi ngiye lapha emaphathini yabo. Siyaqhubeka lento ngama-weekend mangabe kuwukuthi ngidojile ngangaye ephathini if ibhosi yami ibisipreparelile, kodwa ngizolala ngize ngivuke ngo-12 the following day. Ingiphathe kambi lento lo, sikwenzakalani ngomzimba wami yabo. Nje kube ngathi kunomuntu engilala naye kodwa angijoli yabona lento iyaqhubeka. Sekuningathi nje kunomuntu engilala naye all the time. Sengizizwa angisakhathali mangade ngiphuzile kuphela, kodwa nje sengiyakhathala isonto nesonto every day. Engathi kunomuntu engilala naye ebusuku, ngivuka nesithelo sami nje sangasese sifutha njengathi ade sibhizi sisebenza ubusuku bonke. Ngize ngihambe-ke ngiye ebantwini ababonayo, ngifuna ukuyozwa ukuthi mhlampe alukho yini usizo abanganginikeza lona. Abantu ababonayo bathi hamba uyobuza ubaba wakho. Ubaba wakho uyazi ngalo lonke lolu daba lolu, ama-answers akubaba wakho. Izime-ke emthumeni, anginaye-ke mina ubaba like uma akaze angitshengisa ukuthi ubani ubaba wami. Ngilibambe indlela eya emakhaya la kwakune best friend kama uma esakhula by the time ngizalwa. Ngiyayazi nami best friend yama. Ngifike-ke emakhaya ngiyafica i-best friend idakwe inyama phepha, iphethe pregnancy test. Iyahema nje, ungikhulela isilo sibanibani. Ngangithi ngiyamzwisa siyayidlalela shawuke ngigonqo. Yena thuhlu isisu wangibeka ingane amathambo eswini. Ake angibuza ukuthi ngimphatheleni ngimnikeze ugoloko. Athi ugoloko bomvu. Ngane kamnganami ugoloko bomvu. Akumele uzame ngamala ama-disprini-ke manje ukuze ngikwazi ukukhipha isisu. Ngihlanganise lo goloko ngikhipha isisu. Mangabe igoloza lengane esesiswini, ngihambe ngiyothola lo mama lo ozongikhiphisa emahlathini. Ngithi hayi ngizokunikeza imali. Athi awusafani noma wakho wena, awusafani noma wakho. Uyasazi isidakwa mangabe sesijabulela ukuthi uzosinikeza imali. Ngithi mina before ngikunikeza imali awungitshele ubani ubaba wami. Ubani ubaba wami ngempela? Athi hayi kunzima ukusho ukuthi ubani ubaba wakho, ngoba mina noma wakho besigijima strong. Bengathi kuvulelwa ama-break besithanda amadoda. Uma wakho yena bekawesi-ke ngoba bekalala nawo wonke. Bekajela nomunye umfana uSizwe Echeleza. Manje lo mfana lo sekuyisidwedwe sento, into eyiphisi, uhleze landele izinja zihamba nezinja ehambe yozingela, useyisidwedwe ezizingelayo. Bese kuphinda kuba khona umenzi ngubane. Hayi umenzi ngubane lo right-ke unesitolo sakhe samapizza.
kuvele kube uvele idlozi-ke naye u-right. Mase kuba khona uKepisi Mavundla. Kepisi Mavundla kudala ngagcina ukuzwa ngaye, mhlawumbe usashona nje kudala, ngamgcina nje ngawo lo nyaka loyo sisafunda uma wakhe ethwele isisu. So kubona bonke labantu abawu-4 ibona ade bevakashelana naye kakhulu ekamereni. Mase kuba khona kade eyidlalela nabo-ke, ngathi abanye wegcina uma wakhe engalalanga nabo, wesabaplanile kwase kuhlala isisu-ke. Hey, amadoda awu-4 ashiwo umngani kama. Ngidideke. Ngithi mina uKepisi igama la ngempela uKepisi Mavundla. We, sasimbiza uKepisi ngoba enekhanda engathi ugqoke isigqoko. Sengilikhohliwe-ke igama lesikole, kodwa uKepisi engilikhumbula sesimgcona ngalo. Sengilikhohliwe-ke likwi-ID. Ngizame-ke ukuthola uSizwe Chiliza lekuthiwa useyisidwedwe esiyiphisi. Ngiqale ngaye ukumthola, ngimthole ngempela inkunzi Malanga yabo iyajuluka emahlathini, ibeka ikhanda la empandleni, ihamba nohude lezi nja zikakile ngala nangala. Uyayibona ukuthi igqoka ibhlukwe yabo ehlephukile emadolweni namabhuza akhona athehleke. Uyayibona lenkunzi Malanga iyahamba iyashesha. Kodwa-ke ngoba ngangilifuna iqiniso ukuthi kuthiwa umuntu onama-answer alenkinga yami ubaba wami. Ngifike-ke kuSizwe Chiliza ngimtshela ukuthi hayibo baba, ngiyezwa abantu bayakhuluma ngawe endaweni bathi uyiphisi. Manje kune-competition-ke lana yokuthi kunamaphisi, kuzobhalwa ngamaphisi abhale ngobuciko babo ababusebenzisayo ukuthi bazingela kanjani. And then la indaba ezothandeka, umuntu ozobe sho ama-tips amahle akhe okulontuntsha okuzingela, uyena umuntu ozophuma phambili uyothola isamba semali ukuze akwazi ukuqhubeka ukuthi azingele ngokusemthethweni, aphume emaphepheni, aphume kuma-TV. So baba Sizwe Chiliza, ngizwile kuthiwa impela uhamba phambili kwezokuzingela, kuthiwa uyazingela every day. Hayi-ke ngicela ukukutshela kuSizwe Chiliza wezashaya umnqemphotho ngekhanda engitshengisa ama-skills akhe okuzingela. Ngilokhu ngimshuthile nje azakekela ahambe ngey'thende kuphela eshishiliza, akekela abuye ahambe ngobhozo ezama ukutshengisa ama-tricks wakhe. Ukekela nje lo konke lo kakwenza mina sengiyithathe kudala i-DNA. Sengithathe kudala i-DNA yakhe. Ake ngihambe ngiyothesta, imphumela ithi negative. uSizwe Chiliza akasiyi ubaba wami. Okusho ukuthi sengisele nabantu abawu-3 elistini ukuthi ngihambe ngiyobabheka. Ake ngihambe-ke ngiye kuMenzi Ngubane. uMenzi Ngubane was owning i-restaurant yamapizza. Ake ngifike ngimtshele, ngivula iwebsite yoMgunyathi, ngivula iwebsite, ngiveza oshefu nani. Mase ngiyafika-ke kuyena-ke uMenzi Ngubane ngimtshela ukuthi hayi, nginemagazini ebhala ngoshefu kanjena, ungathola ama-sponsor, abantu abangakusponsorisha, ungaduma endaweni. So ngicela ukuthi ngizokhuluma ngendawo yakho, ngicela ungitshengisa amadishi wenu. Yabona sahlala usuku lonke mina noMenzi Ngubane, like ubeka nepassion ngokupheka uMenzi Ngubane, ayichaza indlela yakhe la suka khona ukuthi uthando lokupheka laqhamuka kuphi. So we had a good time noMenzi Ngubane. Ngase ngifise ngathi ngathiwa ubaba wami lo onepassion engaka yokupheka. Hayi-ke ama-results e-DNA came negative. Noveli Dlozi ngamthola naye, ama-results e-DNA came negative. Bese kusele uKepisi Mavundla kuphela ukuthi ngithole uKepisi Mavundla. Who is Kepisi Mavundla? Ngizama ukuthola uprincipal owefundisa ngale yaminyaka. Useyigugele bakithi ikhehla labantu lithi, we ngane yami, angimazi-ke mina uKepisi, angimazi uKepisi igama lesidlaliso lelo. Babebaningi-ke abafana bakaMavundla kulo mnyaka. Lo baba lo angichazele athi kuma sekuba khona lo owadingiswa, umndeni wakaMavundla wadingiswa endaweni, akawuqedanga unyaka ngalo nyaka, badingiswa sizwa kuthiwa bahamba bayohlala le eMbumbulu. Kuvelane kungicacela ukuthi sho ukuthi uyena Kepisi leyo, ngoba umngani kama uthe uKepisi wavela newanyamalala nje esithubeni ngalenkathi uma ekhulelwe.
Ake ngifike-ke la ababelontu nje khona ababesebehlala khona emva kokuthi babhunguke or badingiswe endaweni omavundla. Ngifica lapho sekwalala amathuna sekwamanxiwa nje. Hayi omakhelwane bangitsheleke ukuthi hayi umndeni walana wathi nje ufika wafa ubuqhoboqhobo bangichazela ukuthi kwakunomphostoli osahlala emadorobheni umphostori Jerry Mavundle kwakuyinsizwa yakhona yafika nje isancane lana ineminyaka yo-19 kuyela ko-20 kanje yafika kuseyinsizwe encane isiyahlala edolobheni yayihlala nosisi wayo nobhuti ababili nosisi badlule emhlabeni kanye nabazali nabo badlule emhlabeni. Iyona kuphela eyaphuma ngesabhu yahamba nje yahamba yalishiya ikhaya ngeindaba zokuthi abantu bakubo bebeshona la so besingazi ukuthi mhlawumbe bebecushiwe bengazi bebecushiwe yathi iphiswa nje ukuthi iphuma wena ngoba uyabona ukuthi abantu lekhaya bashona one by one phuma ubaleke ungaphinde ulibheke lelikhaya. The time bengitshela ukuthi uKepisi Mavundla umphostoli Jerry Mavundla ngavela nengathuthumela ngathi ngoba igama lebhosi yami lelo kungenzeka yini ukuthi ibhosi yami iwubaba wami. Ayike futhi ke ngiphinde ngiyenzeke iDNA yebhosi yami ama results avelane abuye positive ngikhulume ngikhumbuleke amagama engawatshelwa iloya muntu engahamba khona esho ukuthi ubaba wakho uyena waziqiniso lonke. Ngibuyele kuyena ngithi sengimtholile kubaba sengambuza kanjani iqiniso. Athi lo muntu uthola abanye abantwana bababo wakho uba-check ukuthi bona abadluli yini kwisimo esifanayo naleso senzayo odlula kusona ngoba ubaba wenu wetshalile nje abantwana everywhere waseyabona ukuthi abantwana bayi-investment for yena ibona abazombeka la afuna ukuthi abe khona. Cela ukukutshela-ke ngiliqale kuphenyo ngithola ukuthi ubaba sinosisi kuphi obhuti kuphi ngiqale ngizama ukuxhumana nabo asazani besingazi ukuthi ubaba usitshalile izwe lonke leli nabo bebengazi ukuthi ubaba wabo loyana uMavundla. Ayike mangabe ngibathola bonke they have something in common noMavundla ukuthi ubeke abenzela amaphathi and they are also going through the same thing mina le engigowisha kuyona. uMavundla bekabafaka in different departments bebeqasha in different departments azosebenzisana noMavundla. Mavundla didn't have a hand ekubaqasheni according to them but mase sisibuka isimo ngathi uMavundla bekakhuluma naloma departments ukuthi ngicela ungiqashele ubani and then once wena usuphakathi lapha nasebenzisa ama trick akhe ukuthi kube isimo sokuthi uyithole ususemaphathini ngale yandlela leyana agcine confront iweke uMavundla. Ayike ubaba ke uKepisi Mavundla lo ashoka alikhuluma iqiniso ukuthi yena unabafana the boys otikoloshe akekho umuntu ababonayo ngaphandle kwakhe ibona laba abambeka ezikhundleni ezinkulu zakamasipala kuthi noma kufika abantu abamophozayo kodwa bangaphumeleli because otikoloshe they deal with those people in return. Otikoloshe bafuna ukulala negazi lakho uMavundla so lo gazi lakhe bekuyithina-ke ingane zakhe and uthi yena bekangazi ukuthi ukuzalisa recklessly kuyombenefitha kangaka ekugcineni kodwa-ke naye ekugcineni la engasathandi khona engasafuni lutho because otikoloshe the time mina ngenza amaphathi ngifika nabangani bami abamhlophe abamnyama bebefike nje as long as unento ewrawundi nje bebefika otikoloshe bazenzele mfana ntombazana bakhetha otikoloshe as long as nje unorawundi ukhipha something bayaxesha otikoloshe baxesha into zabo. Asho ukuthi uMavundla naye lento lebesimstress ukuthi uyabona bonke abantu mangabe behamba athi hawu Nkosi yami lo uphelile otikoloshe bami sebeqedele futhi otikoloshe once bakutaste-ke bakuvakashela noma kuthiwa usukini usuyinto yabo nje wherever you go ngisho umlungu nani wherever you go bayazi the only thing abangayifuni abalifuni indiya. Ngenze njani-ke mangabe ngisesimweni esinjengalesi ngiphuma kanjani kulesimo
Ngiyaxolisa-ke ukuthi it's not a happy ending because ngisastakile kulesimo sokuthi ngitikatikwa otikoloshe bakababa wami. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Niphinde futhi ningakhohlwa ukuthi nihambe niyothenga imuvu yethu uKing Mtsetserebhana. Siyanithanda kakhulu. uLosine, ngizama ukuthola indoda yami efonini. Akatholakali uMzwandile. Sengiqala ukuwarisheka-ke manje, ngiyamfonela akatholakali. Sengiyi-frustrated nje, sengiqala ukuzizwa ngigodola ngoba ngizwe kuthiwa kade kunengozi ekhona laphayana komunye umgaqo ongeneleetown. Hhayi-ke bafethu, the following day ngifike emsebenzini, ngine-stress, ngiyafa. Ngiyacabanga ukuthi indaba engizoyithini le, because uMzwandile, according to my knowledge, akanawo social media, akanawo Facebook, akana Instagram, akana lutho nje, uyinkuntuza nje. Ngicabanga ukuthi ngenze njani, ngigoogle inamba yasemsebenzini wakhe, ngifone and find out ukuthi ukhona emsebenzini, kwenzakalani, mhlawumbe bangaba nolwazi. Ngisacabanga ukuthi angeke kube extremely yini ukuthi ngifonele emsebenzini kuvela nangena i-call. Amanda baby, ngivela nengashesha ngahamba ngokukhulu ukuphuthuma ekhaya, kunesihlobo sami sibe nengozi yemoto, esigingqene emoto sashona. So manje ngisekhaya emakhaya ngiye for umngcwabo. Ngoba impela uzongcwatshwa ngokukhulu ukushesha. Ekhaya siyakholela ukuthi umuntu oshone ngengozi kumele angcwatshwe ngokukhulu ukushesha. Njengoba kuLosine nje uzongcwatshwa ngoMgqibelo, mina ngizobuya ngoMsombuluko. Inetwork iyahlupha sithandwa sami la emakhaya. Bengidrivile nje ngaphuma endlini ngahamba ngayokuma kwelinye igquma eline-network, kodwa sithandwa sami ungifonela angeke uze ungithole. Izobonana kahle ngoMsombuluko, ngobuya nje ngoMsombuluko ntambama because ngizobe ngiyoqala emsebenzini on Tuesday. And mhlawumbe ngiyenzeka ngibe ku-standby ebusuku ngoMsombuluko emsebenzini. Come Monday lo ubheba azobuya ngawo. Sengiyazi-ke manje ukuthi usendleleni ebuyayo. Ngithe nje ngisadriver ngibuye endlini, ngiphume emsebenzini, ngivelane ngimbona ubaby nangu phambi kwami, ngisale sengimthela. Wathi mengena eroomini lakhe la qashe khona, nami ngabe ngingena endlini, nami ngangena endlini. Inkinga la iqale khona-ke, ngifica endlini phezu kombhede kunedilozi nobra wentombazane undlaliwe ubekwe kahle. Ukubona lezo impahla lezo umuntu mabezothi surprise ontontoni. Hhayi-ke sengiyaxabana-ke nobaby, yelabani leli phenti, elabani leli dilozi. Kwenzakala kanjani ukuthi ufaka amantombazane lana? Athi ubaby cha sithandwa sami lalela. Nami ngiyavutha ngiyashisa lalela dali. Ngekathi ngihamba ngathatha leli phenti leli ngalibeka la nobra. Belilisha ngifuna ukukusurprise, nawe uyalibona lisanuka isitolo. Bengifuna ukukusurprise ukuthi ngikubize ngaleli langa leli engahamba ngalo, ngifike ngithi ngigqokele lona leli phenti, ngikuthengele lona and liyabiza nawe uyalibona. Achaza ubaby, nami ngigcine sengixolile-ke ngibona ukuthi ngempela umuntu wami ube ngithengele ngempela, kwasho ukuthi uthathe uhambo oluphuthumayo, uhambo oliya kubo lesifo. Ayike ubaby angitshela sisithandwa mangabe ngiza lana endleleni ngithola ucingo lasemsebenzini kuthiwa angihambe ngiyoba ku-standby, but it's just gonna be only 2 hours. Ngicela ugeze sithandwa sami, usale usuligqoka leli phenti ngoba usuze walibona. Mina ngizobuya namashampeni, ngibuye nento ekhala kahle siside kumbhede kube kuhle kube nje yami. Usehambile kubaby, ngisale ngempela ngiligqoke leli phenti. Okay, leli phenti lihle liyangifanela vele lusize wami. Ngisho ukuthi ubaby cha uyakwazi ukucheck. Mengithi ngibona izimbali sezizezoma ama-rose. Ngiyabona ukuthi ubaby bandla umuntu wami Nkosi bekathenge ngisho nezimbali, ngiyabona sezomile, ngithi ngiyanuka bakithi, kodwa ngisezwe iphungana yabo elincanyana seyithanda ukusha because ayithengwe last week seyibunile. Okay, nangu ubaby engabuyi, sengihleli-ke manje ngilindile. Ngithi ubaby uyabuya lutho, sho ukuthi ubaby usesebenza ama-extra hours, nefoni yakhe isicimile. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ibhetri yakhe vele beyangatholanga i-chance yokuthi ayi-charge. Ngize ngigcine sengizumekile-ke ngilale la kababy, ngithi mekafika uzongifica khona la embhedeni. Hake bafethu mengileleke ngiyaphupha iphupho, ngigqoke leli phenti leli yabo, ngimuhle ngigqoke leli phenti, kudlalwa ama-rose phansi. Ngihamba kulama rose, ngigqoke leli phenti. Qhamuke enye intombazane siyahambisana naye, iyangincoma, laze lalihle iphenti lakho. Le ntombazane ine voice emnandi engathi ikhuluma ngale emafwini, yabona, laze lalihle iphenti lakho. Sihamba kulama rose sihamba kona
aseyi-distance impela. Ngithi mina ubaby did all this for me. Wandlala ama-rose kusukela le emakethe engize kuyongena edrobheni. Siyahamba nalo muntu sihamba endaweni engathi umgude engathi iy'phaseji. Kuhle nje kuhlotshiswe nazo zonke ley'ndawo lezi. Hhayi-ke eze sifike-ke ekugcineni-ke ngiyacabanga ukuthi at the back of my mind ngangicabanga ukuthi okay sho ukuthi ithiwe umcimbi uzokwenzakala khona mhlawumbe ubhebe uzoproposa kuleli phente engigqokile who is this girl ezongilanda lana yabo iyona engihambisa ihamba ngixoxisa ukuthi lihle iphenti lakho ihleka kamnandi mani le ntombazane ngiyakutshela. Mesifike ekugcineni-ke la engiyitshela ukuthi it's a final destination kuvele negwingqika izinto-ke manje kuphenduka amatafula angena amanzi edlini. Intombazane ivelana ingiqukule ingilengise ngodonga yabo la ngathi siphezulu siku-upper stairs ingilengise ngodonga ingilengisele phansi ngibambe ngey'nyawo. Hayibo le ntombazane isijikile isimanikinikana ilimelwe yabona ivuza igazi ekhanda igqoka ingubo enegazi uyayibona ikabhekile ubuso obukabhekile kwasuka le phathi engasemlomeni uyalibona usinolimi nalo lisukile namazinyo asukile. Ithi le ntombazane khumula iphenti yami khumula iphenti yami khumula iphenti yami. Angizwe le ntombazane ithi mina uthini ngicela ungisave Nkosi yami ngithengele ubaby leli phenti. Ithi khumula iphenti yami khumula iphenti yami khumula iphenti yami. Hayibo le ntombazane ithi angikhumula iphenti layo. Ithi le ntombazane angikhumula iphenti layo. Kwenzakalani ubani lo angikhumula iphenti lakhe? Ngivelane ngiphaphame bafethu yabo la esethi uyangidedela khona esethi uyangidedela inyawo uyongiganqaza phansi ngoba ngifuna ukukhumula iphenti lakhe. Ngivelane ngiphaphame kanti ngilele. Cela ukukutshela ukuthi leli phenti leli ngilikhumule ngishesha ngililahle lapha ngigqoke impahla engifike nazo izolo ngihambe ngigoduke. Angibange ngisana semsebenzini sengiyacabanga ukuthi yini lemhlolo engenzakalayo. That was a message. Yabo lo livalo lade lingishaya laphayana lusangishaya namanje. Ngiqale-ke manje ngibe nenye concern. Kwenzakalani khumula iphenti lami? Kwenzakalani? Mengifika endlini ayisekho into engiyicabangayo nento engiyibonayo engqondweni yami ngibona isithombe saleya ntombazane ukuthi ikhumula iphenti lami. Kungenzeka ngithi lesihlobo lesade sishonile mhlawumbe mina ngagqoka iphenti lalesahlobo sesiyafika sifuna ukuzongibulala emaphushweni. Cela ukukutshela-ke ngicabange ukuthi into engizoyithini le ngizobona kanjani ukuthi ubani lesihlobo lesi mhlawumbe ngihambe ngiyoshisa impepho emstamu ngixolise ukuthi ngagqoka iphenti lalesihlobo. Ngiqale-ke manje ngizama ukuthola ukuthi obani abantu abaclose nendoda yami ngi-check abangani bayo on social media ngibafollowishe. Hhayi-ke abangani babo ngibafollowishe ngibona ukuthi hayi bo indoda yami i-social media inayo cause ikhona la ecommentile khona ey'thombeni zalo mfana esho ukuthi hey mfethu lo mfana uphoste iy'thombe zendoda yami nale ntombazane ey'khathini zabe ezimnandi ithi hey Nkosi yami engathi ngalala ukoti angalala ngoxolo angalala kahle ukoti yalale ngokuthula. Ayibo abanye abantu bayakhomenta bathi hawu Nkosi yami umfana wabantu eqeda kulikhokha nje ilobolo kanti uNkulunkulu njani usemthatha usemkhumbula kusase elika nje umfana wabantu uzophila kanjani ukuthi ngoduso yakhe ishonile eqeda kulikhokha ilobolo. Yo kwaba khona ubest friend wakhuluma wathi yo Nkosi yami umnganami wahamba othenga izinto ezinhle lingerie wayibeka phezu kombhede ngangihamba naye siyolungisa sathenga ama-rose waseyaphuma-ke eseyothenga iwayini nokudla sahamba ngayimoto ey'hlukene mina sengendlini yami nesiyothenga ukudla kodwa endlini sesiplanile yonke into. Kanti umngani wami-ke sekuyisona sikhathi engizogcina ngaso ukumbona leso kwaphenti lelo akabange esaligqoka. Ngahlukana kanjalo-ke nomfana wenu. Hey amadoda ngoba ngathi mangabe sengimconfronta umfana waphika nje indaba yephenti waphika wathi bekalithengele mina kwathi noma sengimkhombisa uFacebook umfana waphika yo abafana bazwani neqiniso baphika sebebanjiwe. Bathi lishiwe yini ukuthi ubani igama lomnikazi wakhe lo omlobolile ngoba lishiwonke kuthiwa ingoduso kaMfethu.
kuphela alishiwo ngigama ubewusisi wami lo shonile akusimina lo muntu obemlobolile. Kwaphela kanjalo-ke ngothando lwami naye uMzwandile. Phela kanjalo-ke indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa-ke family ukuthi nihambe niyothenga imovie yethu laphayana ethi King Mtsetserebhana usephumile upart 2 kanti no-part 1 nawo ukhona. Ngikhulele ekhaya elicebile kakhulu, ikhaya elisebhizinisini ley'nkomo. Iy'nkomo ekhaya begcwele igceke. Mase kuthi amasimu asekhaya bekuwodala duma kwamasimu akhiqiza imfino kanye nezithelo eziphakela zonke izitolo zasemadolobheni aseduzane nathi. Ngicela ukukutshela-ke le khaya bekade sinomuzi omuhle oseceleni yosikwele mase kuba noxhaka-ke loxhaxha lo round. Kulo muzi-ke lona bekade kunensimu yakhona especially esidla ukudla kwakhona okufresh okusuka emhlabathini. Lo muzi unefenisha enhle ngaphakathi nangaphandle umuhle. Ekukhuleni kwami bekumina kuphela indodakazi yobaba wale khaya, umama esadlula emhlabeni. Ngithola yonke into engiyidingayo empilweni. Ngikhuliswa ubaba eyibambele yena maqotho ngezandla zakhe ukukhula kwami. Inkinga iqale ngalenkathi sekuqala kuba nenkinga lapha egcekeni ekhaya. Iy'nkomo sezifa, isibalo sey'nkomo nje siyancipha, iy'nkomo ngenwa izifo, nani izinto ziyabheda nje. Ubaba-ke njengendoda ebhilivele emakhambini esiZulu wabiza umuntu wesiZulu inyanga phela ukuthi ayizoqinisekisa ukuthi imfuyo iyanda, iyazalana, iyagcwala. Hhayi-ke ifike-ke inyanga, hayibo, ey'nyangeni nje besekucacile imfuyo isivukile ingasaguli seyikhulelwe nezinye iy'nkomo. Sehlika-ke istress sikababa. Ngicela ukukutshela ukuthi hayi nami ngiyazizwa emzimbeni ayimana ngikho right, yabona nje ngina-morning sickness nginani ngibe ngingenasoka. Hayi ngelinye ilanga-ke bafethu ngizizwe nginama-cramps ngibleeda ngigijimele kubaba. Baba ngicela ungise esibhedlela because umuzi wasekhaya nje usemaplazini, it's far from everything. Ngicela ungise esibhedlela ngizizwa kanje ngiyacrampa and I am bleeding a lot of blood. Athi ubaba khululeka mntanami, uyabona nje wena usanda kuqala ungena esikhathini nje vele le khaya kunjalo. Umthetho wale khaya noma wakho bekanjalo ubekavela na bleed kakhulu ophathwa ama-cramps. Ubaba anginikeze enye into athi angiyiphuze athi ngizozizwa ngcono. Hayi ngithi mengiyiphuza vele lento ngizizwe ngcono. Athi ubaba hayi vele isidalwa sale khaya ukuya esibhedlela ngeke kwenzele lutho kuzovela nekwenza izinto zibe worse. Ngibe ngcono ngempela emva kokuphuza into engiyinikezwe ubaba. Kodwa lento lebiqhubeka njalo ingayekile. Sengiba nemicabango ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngomzimba wami, why my body is failing me. Ngicela ukunitshela ukuthi nje ingiphatha kabuhlungu lento yokuthi angijola nginasoka. I have no interest emantombazaneni. I also do not have interest ebafaneni ngokunjalo. Yini umzimba wami uzizwe kanje ngiba nama-symptoms engathi ngikhulelwe. After that I bleed a lot. Ubaba ngitshela ukuthi isidalwa sale khaya. I started ngizama ukuthola ukuthi yini inkinga, ngigoogle and I googled ngenza yonke into ngaze ngadecide ukuthi what if mhlawumbe kunomuntu ofike mhlawumbe ebusuku ayithathela isithelo kodwa ngibuye ngithi awule ekhaya ngathi i-security tight kanje. Mina what if iwona nama-security maybe they take advantage of me and when they realize ukuthi ngi-pregnant mhlawumbe yangikhiphisa isisu. Lento ngayicabanga ubusuku nemini ngicabanga igidagide engqondweni yami. I decided ukuthi ngifake amakhamera endlini ukuze next time ngifeel that way ngikwazi ukuvula amakhamera ngibone ukuthi maybe for the past 2 months or 1 month or 3 months what was happening kahle kahle. Next time mangabe sengigo through yona lento le ngathi bengivula amakhamera bafethu ngabona ubaba engikhumula emakhamereni nami umzimba wami uhleli lapha uginqikile ezenzela yonke into ayenzayo empilweni yami. I was so stressed. It's when I've realized ukuthi hayi man umcebo kababa njalo mangabe usuqala ukutekateka mina I know ukuthi I am going to feel that feeling. Sengihlanganisa u1 no2. Yo
when I confronted ubaba wangitshela ukuthi bekathwalile isithwalo asithwaliswe iSulumane. So lesithwalo ke lesi besidinga ukuthi ukuze agcine umcebo la egcekeni kumele alale negazi lale ekhaya khona la egcekeni. Ubaba ke wavuma na ukuthi kahle kahle yonke imithi angiphuzisa yona ukuthi ngingamnemizwa for abantu bangaphandle ngingamnendaba. So ubaba ke gcineni wathi the ball is in my court ukuthi do I crush ifamily yethu sibuyele kaphansi ka lesingenamali khona esibroke sihlale endlini ezidibhikile o ngiyaqhubeka ngilala naye. Wena wawungenze njani? Ngizosibeka lapho ke istory sethu kwanamhlanje isiyola libone nestory elandelayo. Mangabe kuukuthi you are interested in buying our movie out already ama banking details wethu akwi timeline you can do so. Mase ningakhohlwa futhi ukuthi nihambe nosilandela on our YouTube channel Buzz SA, niphinde nisifollowishe, like, comment and share our content. Siyanthanda kakhulu.